Pozdrav drugari, htio sam da napravim jedan mali video o tome sa kakvim sam se problemom susreo prilikom zamene zvona remenice, odnosno samog kvačila. Ovo je u pitanju Sprint Phantom, odnosno Longija kako već Phantom. Naime, ovo moje zvono, zvono kao zvono, ono je manje više u redu, ali samo pakne su se pojele, remenica, centralna opruga je oslabila ili šta već. Unutra vidimo, evo vidi se da je jedna plava, čekajte upalim svetlo, vidi se unutra jedna plava i jedna žuta, druga isto žuta, što ne treba da bude tako. Naime, ja sam odlučio da zamenim ceo set i odneo sam gdje sam već odmah kupim. Dobio sam ovako poreklo Kina, piše Minarelli, ovo jeste kopija Minarelli mašine i nastaje sledeći problem. Duše nešto je malo manje zvono kad se poredi, ali to ne igra ulogu, bitan je promer osovine. Samo kvačilo savršeno legne i evo ga, ali sledeći problem jeste zvono. Zvono ne može nikako da legne i skroz da nalegne. U čemu je problem? Merili smo otvore, apsolutno su znači isti otvori. Merili smo broj zuba, isti broj zuba. Čak što više, ja sam zbog lošeg vida, ajde da tako kažem, izbrao više zuba ovdje, manje ovdje, ispostavilo se da je isti broj zuba. Ali kasnije sam vidio na svetlu da su na ovom originalu zubi, to se mogu i vidjeti, samo da izoštrimo, ovi zubi su nekako sitniji je korak naspram ovog novijeg, sad ću vam pokazati, ovdje su nekako krupniji zubi. I sve što mi preostaje jeste da ja sad uzmem ovako neku trouglastu turpiju, da izoštrimo, da uzmem trouglastu turpiju i da svaki zub žuljam malo po malo, pa ćemo vidjeti da li će da legne na ovu osovinu i samim tim da radi svoj posao.